Tu sebam enya de ni bia sekutu sebam yen machigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afeto mekade share yen ewo Facebook and afis YouTube. Na kasiyebono yemfa emu enchiremu emfa ensomum. Yensha kasiyebona se FM free yapo modemo ensensemum. Na meka say enuane yakoni peduamu no eyade baako a esetimanimu bia no na ni tumi kwa ho yipa efiri sei se wudi agro na se wuduro ekọ ne paduamu a waso betumi aye hyepa wa hwe a wonkwa nan yankopon de ma wo no enya de mu fampo ubetimi atwa kra ena no senti openipa ne den ede Mr. Yakubu Adams oye consultant eye toxicologist ono yodi papa wa benpam efa enura hodo a ekọ ne paduamu wa ben papa enti no obodwumaden ewo eye forensic investigations for national development Ghana yetwanitia can say find GH papa idin smart twa ewo media and food safety follow metodwa ewo nkran pompone mantemu endrada na eye obubu obusuma ye wobenda natoso adunum na wo kirem se ehu behia pa se yekoye nimu no dawubo afenuane ahodo edi kwa ni paduamu no ibema ye ni akwaho yope na yatumi abomoden abo ho dawuro pa afiri sem agrochemicals enema ahodo de ye nuane ade petepete yemfuo so ne ade ochemedi babi mpo a eha adwen pa de susanso bone mani padua ehu bahia se bema ye ni etimi age akire yim na dwumadi a Media Foundation for West Africa for hye ye no na Mr. Adams ekasa wase ene wo kirem se yim fat ehu hia pa se no na ebedi akọ ne padua mu bema ehu hia papa na wo kire no kirem se enuane bite se yemfa ne se bro ne atosode ahodo a ne tomatoes nya ado ne ade o kirem am se enubane ahodo a yedigu asase nim ebite se bia cyanide make se mercury ene agrochemicals no se yema ne kwa asase nim a enubane ahodo edua no ebetuma nsusanso bɔno wo so anipa yedi a ebetumi ahaya pomudin ye pam na opani kase na wo kirem se ena make se oman ya tena se yan hwe hansa ema galam sei asai oman Ghana yensase yakoye ene yemfuo nyina enti aba ne sa na nipa nkwa edesam ye pam ode adesra ede ato Ghana mampani ene omka bia wo manim se osra wono mata ma yantwan masabe obi nkwa yade ne yakokobɔ dawuro ne yakopa drama no eba ne sa emu akram yama ye ho biada emadin biada se aba betimi aboa na mra eye adwuma wam se ba yi andubone hodo edi sikua no esu betimi atem Mr. Adams kiremi se adeba ko beboa na susanso bone wei eso atumi atene nyina ne sem aban ba no homoden sei asoya hodo wehwe na oman Ghana yebo ya tena ye ho pan mekire Environmental Protection Agency yetwanitia ekane sei EPA na afi so Ghana Standards Authority and afi Food and Drugs Authority for ya moden sei aban betimi ama akade yakọ wama adwumayefo na dɔso pa se betumi abo na hombambo ahodo a befa ya pomudem titiriw ani nuana yedie no when it comes to food safety, it should be a concern to everybody because we all consume food. As you are watching me now, I believe that you've consumed food. I believe that this thing you are going to eat or you've ate in the morning. But have you asked yourself where this food are coming from? This food can be contaminated with agrochemicals or mercury from our illegal mining activities. So we should be on a watch out. And studies have shown that this chemical exposure can lead to a lot of devastating impact on our health. Especially can contribute to a lot of non-communicable disease such as the Parkinson's disease. We have the diabetes, we have hypertension. These are all non-communicable diseases that can result into that. So I will urge the government to actually focus on prevention than always focusing on treatment. So when it comes to the prevention, the only way we can prevent that is to empower our regulatory bodies such as the EPA, Ghana Standard Authority, Food and Drugs Authority. These people, when they are being empowered by letting them have access to recruit more staff or providing clearance for them to recruit more staff, I think they can help in the regulation of our food so that whatever food that comes on our table, we know that we are consuming the right food or we are consuming food that are whole for our health.
out. If not, we are all waiting for Judgment Day, because definitely we are going to die at the end of it. That's the worst thing that could happen whenever helmet before you. And we must do something right now. Than focusing on treatment. Prevention, they say, is always cheaper and it's also better than cure. Ya boya ho banya be boya ye papa pass say be twen ma de kro na sie ansan ye tu ho na monde adabraka emwa omen ene ne puntu okram na no achi na Mr. Adams kasa mu bio na oda ensema di say wokọ me ahodo a wonom etufu magudie kwati kwan so me kire illegal man galamsey ya ha o man Ghana pa titru ene apomuden efri say enubone a galamseyfo ede pe efu magudie no ebetimi ede asase ne mu ache ne mpo no ebetumi akwa chiri tratra betumi travel akwa chiri pi by 500 kilometers ansana enubone wei etumi akwa settle wasase ne mu ndisi ya maye ne ankwa ho ye pa de abedu baabi no nnuaba eni nnuane ahodo edi kwa ni padua ma ye nnuane makuafo na ahye no me ahodo me ye galamsey no ya hwe ni ye pa beje tafri say wo hwe ne mbone bi de say makuni ade na sagane ya hwe ni ye bedu baabi ya pomuden Oh, Galamsey, that one has not become a public knowledge that Galamsey can affect our crop, because after evaporating the mercury from it all, this mercury becomes vaporized, and vaporized mercury can travel at even, we said I've shown that can even travel 500 kilometers. Imagine, so you can be in the Galamsey area and whatever you are breathing in, the quality of the air has been compromised. So, but once we said I've shown that this vaporized mercury, when it gets into the atmosphere, it can fall back on the soil, and the microorganisms in the soil can transform them into the methyl mercury, which is more neurotoxic, or which is more toxic, and this can be picked by our crops that we grow, like the maize, mostly the monocotyledonous plant that are most likely to pick. When you say monocotyledonous plant, we are referring to the cassava, the maize, the sugarcane, and the rest. This can pick them a lot, and it will finally get into our food. So whoever consumes from these food actually expose himself to herself to this mercury. So mercury exposure or mercury availability in our plants has been widely researched on, and I don't think I'll be the first person to bring them out. Pure Earth has done it, EPA has done it on their own, and other researchers across Ghana has done it. Tama Foundation Universal has done it. A lot of people have done it and have confirmed that there are chemicals found in our crops, especially the mercury. And now agrochemicals has come to contribute to it. So now we are battling all these things. So at the end of it, the food that gets onto your table are just a cocktail of chemicals. So any awoti ye ayo penny power being your pam efa enubonea etai ekweni peduemu ewo manyimu na niden ede Mr. Yakubu Adams onono oye consultant eye toxicologist for forensic investigation for National Development Ghana etwaditia eka ne find.gh ena woteni na mani boy yensem training Elvis Kuma Samson ene de ebesome yen Yentoa Kasiebone Sona Chairman Ediman PP Presidential Election Committee no Adjoa Agyei Owusu Apwa the Secretary Free Party Students any omo amano ni omu chema kombo modia na proxy vote no masi anokwa no komunja sane be yomo so no mfimpi mienu ni aduonu nsia presidential primaries no musu benya akwenya etimi atoaba na ochema ya dia si omasi anokwa libetimi aboa ama hotaso a omoso no ombetimi age omadi no ebetimi akoso sanso ana ombetimi adan subampedi ewo post onom no ne semchofo etwetwe nkomo no se usu edi tudwa na ochemu se ya de omanya de sekrata bebre na echese nkomo momodia no mumbie proxy vote ni fema onsa ne be yomoso no ebetimi ato abani bi no chiema eyade ano so be ha oyo nhihye omoye ewa abato ne ho esanso omo mpese basabasa yo ene mentimi ho asibia ebetimi akoso no chiema eyade afina hyase na no mobo omodian esi ano ko esanse omo pese ye presidential primaries no Enquires se ne omo pene pepepe into omo wa manone ana mpose party student no omo chiema ye ginasi na omo si ye no eyade a omusi akwenya woso omonso no etimi eto aba edema party no anokwan no chema dabi esanse omonso pese omuhu ne se eye basabasa ye bia entimi enkoso wo na ne nhihye ya omuhihye nina no betimi akoso ye
no chema ya di amu so mo de secretary no eba ye no echema na ka committee ni mbomode ano munye bibi enfema wo mesanse no so beboa ama party no etimi akonanimie na eye nipa a mo so do party no etimi enya akwanya no etimi ato aba ni bi no se entimi emboa se sanse omo bomode ahwe sebasabasa ya bia entimi nkosan so ana hwehwe ye omo ye no so ne betimi akoso totin ede ama wo. Earlier published position or guideline on proxy voting. We've listened to all kinds of petitions. We've read the petitions presented by sections of the party, and after listening to all that, we came to a conclusion. For the sake of conducting an election that is incident-free and election that is respected, election which is accessible to all, a very credible elections, that provision or that ban should be maintained. We will still not have proxy voting in this 2026 presidential primaries. That position is maintained. Thank you very much for coming. Eniya uti ye Adjoa Agyei Sikapa chairman at the MPP Presidential Election Committee. Joe is no. Aye. Offers an impompa. Yantua Casiabon so na yenyere mum. I was so for no and I was share of my Ghana. Enquires a member and a fenso a hensam and a bill as some just yes so. Ewo o my Ghanam eden sem Adjoa Agyei and somehow papa or my titru efa ahunde ensem o Chirema o my Ghana hunde ensem no agen srepe eni pateku o mayima anya hwimpo no afibia o my Ghana tumi boka $500 million US toppable money ewo mayima afibia ne nyina da efa ahunde a Ghana fo ninti ya disika wei e de yensiesie dibi dane nsuwa ni agyanan gugugugu baby basabasasa eho man pa te so man Ghana yeti ho ne ya ho kire ne yebo maden akwaje bosia de bo man ho bra na sabi yetumi tena man mu edi anyinam nansem se ya na Ghana de yekoye anase yo paye opani kire mi se ubo wuram ewa afiafia ho do man Ghana mu a toto na agyanan bia ebi ni ho me kire toilet Ghana kurayim agensrepe ene pataku na ne ka se no kire mi se hwehwema hodo a aban kuntabu fo de betu dwa me be atwam kire mi se o manga na yatim sese no anya hwe kura no o ham tichemu aduonunum 25% eya Ghana fo a wonum etimi nya kwanya enya jane bia papa e wo manga sa fie mu a wo mu no obia enhye ende wo ma amade ene apartment papa bi no odam ono ko ne dia e kire din na o kire ma me kase no wo hwe o manga na enipa ne ya doso papa fi say o ham tichemu tun wotwe me kire eye national population census omode ba che se oman yakoya ni mu pam na wo hwe eye mantam bia wo man Ghana mu a wono moto etwa wo moto e wo nwuram hyepeten ene gatesimu a che se omode ahunidie ne de eye omonyo ko kra wo man yi mu ne nyina akọso e watifide mantam mu upper east mantam no ehurodi kan ohamji chemu no aduanan kron 49% ena upper east fo omode che se ye salai 10 ne nambush eda ho amanfo gatesim ne ye twa ye to saa hyepeten ne ye kro no na mra osoafo agemre na odi nsam do tu dwa wankrapon premantemu mra mo shefa edify world toilet day ena jana ho wiase nyina data ponda mo sheye ena osoafo hwe oman Ghana Enquires amembu ahinsie ahensam anafin so esomje sheye so oniminyamfo Ahmed Ibrahim echirim say in fact eye so unacceptable enya kra ei oman Ghana ye babo sin amanfo kroso babo bra wo manyim na yetimi tenase na afi ba kope yetumi se sika $500 million US dia na man in fact ye yade pam opani chiremu a osre se wo man Ghana na watumi say yes watumi anya sika sidan na wantumi amfa jana bia nka ho wo so de sika wo gianso ne bo no soro adan mama ne o man Ghana nso nyina ne nte evise sabia jana ye ekọ nso mu pa mo so ne so ma ye no kurum ha no no enya simkuma esne diman kansa demo asembi pantwema mayimo opani chire mi se edum pempen so a ene mensere assemblies no enforcement na koye so week che say bylaws no enya dwumanti assemblies na teda ha twen na Mr Ibrahim chire mi se osre enmanim yada ehu me se o man betra sanche party true afa ya ho ne die nsense mu nti osre o man Ghana mensere na matren konwa mo mamre mo nyire papa
Who see fear for Janabia can want to say Janda hang if it's sabi. And when the dear and more men can be aso. The Ghana statistical service deeper and say we need 100 and remove 25% per Ghana and a household and this represent the middle elites. Ubeko Omomote flat money serve will be our toilet. Apart from that, Omoya sharp and a dozen. Ubeko no be as alive. And all these things as world leaders or as national leaders, I said ye sharp on every dear Nebe, and not I am paying for science are contracting. If the me Casam and I said, dear, and I'm on a was a because who back with I cry with the phone, fear no one is a weird toilet to move around the converted toilet into house, maybe I. And then the mapping years are obviously business capital. ABC the man goes in the year expansion, said they are brand Biana. ABC Ajanabia cry me priority. But it was a money priority. In the year Casa said, I think 2012, Ghana Statistical Service A survey, no more say, Afibia, Amunibia, yen to me, and yen quantity. Yes, American dollar $290 million. And that was 2012. If the inflation can one, and then we can say, as a country like Ghana, yes, say, Sika American dollar pay $500 million every year. And then one person first says that's Ghana. One, yes, you now want testing in a toilet, no you go one thing. In Suta, a move no. Ghana Statistical Service calculated here, about 60% of Ghana, the water bodies in Ghana, they are saying, and proper sanitation practices are in it. Now, a monty and Ama in Suna, one, a Binunia Daria, in Duko Hospital, a Binunia Daria, a Binunia, other waterborne disease or water and sanitation related diseases. Nicola Ravenesi for Nina. If the dear Nebeya, you beat me up one tier. Presidents in quantum government in quantum. Now, ratings in the answer, open dedication no was to our Ghana upper East region, North East region, and Savannah regions. Or more 40%, 38%, and 39% respectively. Budget now by DLFM 106.9. Actually, say purposely for integrated waste recycling and compost plant. So, by year recycle near compost now, year recycle near 400 million. And now, Manson beyond so also beyond 20%. Everyone is on. Any I would ye a your swap for no and a washer or my Ghana. Enquires, and memu, a hinsem near hinse and some and nothing so some so, ever or my Ghana, the day at the only yam for Ahmed Ibrahim. Yentua Kasia Bonesona, Enquires, and no water pa immigration training school, and no half one non-north municipality name. Ewa santimante mudia ya dia sese no omosha asie etimi aye ekwan no ampenifu ewo honom ene omunso omogentete ewo ye tepa immigration training school nim eni agiye papa na ye municipal chief executive edema hafo no north eye honorable kwasi edusei ekonsrahwe ewo honom ekohwe sene eye adwuma no esifa eko no kodu ho a okasa no say odi aseda PSA ni aniso edema eye Ghana mampani John Dramani Mahama so wabomode ye di ne bohwe so sanse ade a wo hwe se akwan ye wo man Ghana mu ni titim ene ne mens ni mu so no ade no ebetimi etumpon sanso anakwan ye no da training school ni mu ni na no de aka ho a omutimi aye akwan no ede amawom Eche na honorable kwasi edusei ade asida so PSA ade ma eye contractor obomode aye kwan no eche mu se adwuma ye de share ne nsa no chese de adwuma ne hunim de ebu adwuma ye papa na se na wo share adwuma na se na yade a oye ne ye nti adwuma no oye de no ana contractor no eye nti ne obeka ne se wa yade ye papa nti contractor no ombomode ya no nye adwuma no nonko enye ne ye se ne oye ne pepepe company Dramani Mamas I'm 2012 to 16 Ejuma refresh ye account rules fra ba mu 2016 na account hono na me ada wo oba na anu wasabe Kenya na dia di service control oba we free process ni na me ada ma go to enya approve na the account rules to so I say kwa kwa yina na ye the immigration training school hanu so e kan ba bia ye akwan
na no pay by a baby girl say contractor no site no or you know e dia for the buy so the nyaso e duma na o ye no speed na e pese okon ampa contractor no e konisa ye ye can say on bit maybe duma no entem titi e wo immigration training school ha no na etumi aboa ma on so dwumadi akoso se ne sese e ko pepepe na ni titi o fa compound wa hu se o ma bo mo modern e bia grass o pe bi la kwa ni nyina enye se etumi ye wi so e de ka ho e ma school so enu nyama mana fa ne so e de fra ti ya da man penyase ya da contractor no so ase on ka so kwa on so e di aduma e ma me marry so ne mo ya no so ase emse o mo eni ya uti ye eye MC e de ma hafo ano not eye honorable Kwasi Edusei nyanu achi ana commanding officer e de Matepa Immigration Training School eye ACI Mary Owusu echese nani agiye pa ewo mpuntu a ekoso ne sanse akwan ya omuyeye ya de omampani John Dramani Mahama ene MC eye honorable Akwasi Edusei ebe hye omobo eye na watwemienu ntem se ya de akwan no ombeye ede amawom na de omampani John Dramani Mahama ene eye honorable Akwasi Edusei aye no eye de nani aso ye presan so mabomodi atimi edi omobo hye so na nese adwuma no ekoso de na chesa sedapa ana ode bema wom na ne omoye ne de chesa de papa ana omoye ede amawom na kwan na omoye ne beboa amantete enso omode ma amofra ne so no etimi akosoye Company Dramani Mahama I'm say 2012 to 16 adwuma the first year account rules fra ba mu 2016 na eka ni abomodia me yensa ka ene no e de amamode e boye ne ye no enso mejina me penyinya nem aye controller demo Ghanaian Immigration Service and management enemy anso me staff e work school ha ana me de asida kese amoma penyi na asida PSS so ye de ama honorable Edusei esan say ye de adisre de ekoto na mi na wotwe me yensa e kobusumi ekwa ne manin na mi hu ya ne se engineers aba school ha abechi ame a omo be de ne me begu akwam na wo ma hye rose na se em se mi ami bag na ha mi hu bida se wo kosra de bus na wo twe me nsa to busome na ampa omo de wosi ayoyo ense bi ne hwehwe wo man no san se wo hyebo na wo de ye adwuma e matemamufo ne nso yenso yehu sebi mapa mo DLFM 106.9 say the mia akabia because adwuma ne so school akra rose no ye ne so nti ohia mpaye ene sika ene bambo efi nyame ho say de nnuma aka nyina nyame be ma ne sa ho de ni nyansa mo de awi da mo asibebe na madam staff nso ase sanse omo nso abomchidom discipline ni bibia ono abonka so omo nso amfanya adwuma ono abowo no school ni de usi mo ayen kamfie atu hu se adwuma hen sanse ye de believe so ma ni ye nyina ye bia ene ya uti ye eye ACI Mary Owusu ono eye commanding officer e Waterpa Immigration Training School na manibo ye nsem troni Samuel for Ibuaten ana de besom ye Yankoso anyina mu ewa Asante mantene mu dia mekase yempiem am awa atwema nwapiaja South mensin mu ene no ewa Asante benten na mekase wonom aban enamusini mekire municipal chief executive eyo nimnyam for wisdom osei boama ede smatudwa echire mi sei nani abiri ye pa sekrodom efiri sei epotem ho no mo no akwan bi ho no ma atete pa ewie pa sesebia jensere peni peteku ne senti eba ne sa sikasem enkoye evisa manfom ye akuafo sikua no baya no ekanwuram ese kwa ene akwantifo na dwadifo nyina manum asam fi sei asisinem enye kra okirema nani abere se kodo beboa pa na akwanye wasiesie mane matumi akonkane de ma de hia wonom egwo atwema ngwabiaja South bensinimo awa sentimentenim onimnyamfo de sem tu dwa emre opiem a okobo nani akwahoma ewo dwumadi ahodo a wonom edia contractor wo kwanso na osiesie ebua kwa Kenan eye kwantempo no na honabo osaipo ama echiremi sei mensin bekwa so agina ne tumi so aboa etimi ede internal generated funds no ede aboa pa ma akwan ahodo a atete apro na pansam no omatumi asiesem ni nyina ye so mo trouble ma adehye won potem hono no nso ekwane bede won sensem no akon kanda ma wonom okirema
One more a train says central government abanis kababade na ediagu kwan say to na kwani bede ayakama nanso aban ma ya obeboa na sika mensi na jeje no manyapi e de asiesia kwama de hye mo antwema wo meja south wo manim etimi ate mampanyini pa so yi ni sia na mu ni ba say wo twen say budget ana say common fund beba ansa watimi ababe mpuduma ni mtina ye wo bi a friend internal generated fund so na so bitimi o ma fo bebo na so ayo mo hia de e de am e beto aba no mu ana na e ke na pan contractor so ano mu ye aduma free satam ne to aba wi no mu ja kwan na to wono nti amakwan na sei me man for kwan so ina da bia o twa adwado contractor so ano mu ye aduma free satam ne to aba wi no mu ja kwan na to wono nti amakwan na sei me man for kwan so ina da bia o twa adwado titiro ni su to bi nti ene ye di si ye ni so sei e be kwan no so na ya kwa kwe reshaping ede amaye man for mo se na be ya mo ka o di na bi benya apolode na omatima to mo dada akwantus ifi ono mo na ye baba bi ti se eye aduakwa kubase mfinfino am se nche bia na mene mo koye hoyi na kasa kese sanse kasa kese nam kwano so ntino asen ayete se fese no na etiem nti ene mene assembly no asen aka mu se ye besia yinsisi fufuro sansisi no ye no fufuro ye nyente se kanade na ye so he ye chira 040 eni bu ye chino na ye tosment bibira ye de sen aba befra na se we hwilu da yesu e be mix na enyinu dwoa ye de akwa kugu kwano so na machine eni ya woti ye aye mensini krache edema de hia wanom ewo atwema ngwabiaja south beseni mo ewa sante mantem ni den ede onim yamfo wisdom osei ena wote ni nanu achi ena de hia wanom egwo atwema ngwabiaja south beseni mo wasante mantem ejirema ye we dia samodabo wo mani age papa anamotu a aban krache eto yo mani je ho pafri sei wọ́n ma hwẹ́ ni mu akyɛ ahokyerɛ ma fam ɛne akwanbɔne paa wɔnyempɛ na wɔpɔn ɛnam sɛ kwantene pɔn ne nyina da sɛ ne sɛ mɛhyɛ badwane ana sɛ mɛsiri ka kyetumi boa ma wɔn akwan ne tɔ so deɛ bɛboa paa ma wɔn sika sɛm asɔ de fisa dwa deɛ bɛkɔ so no ɛnya sim kuma ɛmfa ma de hyɛ a wɔn mo atwema Nhyiraba South mensin no ba ha fufuro mfuturo me se no smart ti me kura wo fi ankwara wo jesa na ho se papa ensuo tonso a ensuo amena twa ha de enya agoro a jesa kwa idie na me hu ni amenka na die ya denne ne yewura anya me de na to ba wanya jesa adaya so kase bi ama me bo ho paye na abamu no de ewu ni ayenka ene yate denne a trese ene yehu se nyame ene yehu se nyame ya waka 106.9 ayi ba wo ye ko ya mai na do so tuo boyo sa na me nga kata tuo abaye kwa na nyame nshira no de maka nyame to no ko kani ade atajufo wa yate denne wei aya de hia wanom ewo asante matanimu atwema Nhyiraba South bese ne mo ena wote wanom eni na amane boi yamane boni babara kranten ena difri asante matemu eba ebesom yen na yento akase bo no so ne yemfa ya nimfa nkyere mum ewo apie matemu ho no mo nso ensem ne bi efri ho no ma eba eho hia pa se bepone ho na Ghana de hia hu nsema hodo a ekoso ewo apie matemu de anya semukuma na asamre member edema de hia wonom ewo otwi 3 kokomu electoral area ewo akuapem north mensin mu wapie mantemu iyo ni minyamfo Ahmed eye agbanyazi abomode de ni manfo anim atimi akosiesie eye nsubonten ba kwa da ho no ma eboa pa na adehie tumi nya nsupanom ewo mpotem ho no akwadodo ho akosiesie ho nyina kama na boa ma eye ahonide nsem atimi akoso ewo kurodua no emum na ne kasa mu ene wo kire mi sem eye adukuro mu ene ye subonten adakuro no mu a eno pe ene ye nsu a adehie enya bi no ona nanom awu kompo eno anomondom yam no kire mu a enso okrom ho no mo na ye pipe no se moto eye light no ko off pe ne nso no so kokoa pai na no so adum won ba bie tap no sa ba kompo ntene da na o manum asusam na kompa eku wo mo no nyasem kuma na adehie ne kire mi se sa ho kire ba sa nso yi ba ko pe ne nso amonom nti
Omo ntumi ntena se manipa bi sabi enkogya nam fence so mo be dododo ho asiesie ho kama na boa sabe ya enyinam kana bo nani se kafre kwadwa bombade nya nsupa e de afiri adukrom eye nsukroduanum atimi anom na opani ka sambie na ochim say in fact ahunde ya de ahia panto pese oboa na krodua no ahunidie etimi ekonkanem oniminyafo Ahmed esanso kiremu se oman ga na akọ miamia pia ensu ho sensem ene galamsefo asai sensu nyina pasa nanso kopie mu ewo eye kokro mu potem ho na mode a wamu nso de ani ate nyakopon afa fie ateka ma de mo ntenase emobi ansa wamade ya dodo ho ase bebeboa na hunidie bekonkane ewo kokro mu krodua no emu odi atene se aha ye kokro mu akuapem aha na me ye wo me na afise ye wo me na ensu a eda ha ye frɛ no edukuro kuro mu su a ensu a ne na ye nyina ye nananom anoma sa wo be wo ye aye so ya anoma na ye tubo hosu ha na de atene se kuro mu ase wodum light na water pump se nye adwuma ensu ya na omanfo esanom enti na hu behia se ye hwɛ na hotel nkuru ni bi wo hwɛ regions ni bi a won ti anye yi galamse ni ade ne se wonsu de se na yensu no galamse ansɛ no na nsuru da ho a ne kroje na yebetima anoma de wo se yakasa ye fasi ye ho so ne ye hwɛ ne ye hwɛ ma hotel eni ti na hu ya ya safodwuma ye hwɛ se ye kɔ ne akwakoye aprapra ho na yi enye ne edikan ene no so enye de atwato ye bɛkɔ so aye na ya hwɛ ma ho ya den atew abre no bia no ye bɛyɛ asafodwuma akwakohwɛ ma ho atew nti hu se ne ye ho na ye reprapra ho a na enya sanfoforo bia asafodwuma atete no ye nananom ye a wonum fam nsu a wonya yare a ne ye ya beto a esan se boho ni ade nti ye jama ni nyinjan ne enenga na ma ene ya yi na ade atene se osu bia eda kuro bia so ne nyina ekohia o one common point yenim se we ja ye no nsunsun ketenketen bibiri na kwakohia ma sai bi no nti no osu bia hu hia e wo se ye bon ho ban ne ehwe e ma wote eno wache no eno nimnyamfo Ahmed ekasemo ena wasan ekiremu sei enso ya ade a eyenkwa enso hu nya ye pa ne santi eyo obi asade ase betumi aboa na enso ahodo ewe wo yempotemu no yetimi abo eho epan na oti eyetiri eye kokomu assembly member ekiremu an mfefo mo ya assembly members mo made anyira mo na so no momwa na no pa anamampa watu a oboa se be ya enso do wo yempotemu ba ho ban no obi ansua bi na nyina Ghana yemo yenso ho ban ma mugya monan sisi isi bonten ho no munyai na ba ne sa nyadegwa ne betu atise ewo potem ye o minu ane yetene se nsu eyenkwa onipa da se ne bi entimi ntena asase so e ma ne nye ya bra nsu eni ho enti dia me se minu anu ma assembly members community members all other stakeholders se nsu bi e da yan petem ne hwe ne ni esan se obi okura na wo bebi wo no wudi ni na emom obi nsu ndi ni di wo bebi nti na etra aba bebo wodi mu nsu a nkrofo de ball agum nkrofo ejana agum nkrofo junsu agum na nya de papa ti mesre se minu anu yendi nsu e wo yen petem yendi ni na intimi mfa ahoden emfa mbreng esanse se nsunsuwa no ene na yanom ene yenyankwa yete ase in fact se nsunso wuyi ne wonum fi a ebi so de gu wono maaso e ma ne yeden eyeye na nsu no won petem na wundi ni na de bola gumu na echoku wuye fi gumu na mutwa hunu ya na yetene se nsu na yew nsu no yew pepepe apart from ne amonom no ne amudi duamu no maa no so na nya de mo yeden benya intimase minu yanom se bibi biara nsu biada na fa won petem yebɛhwɛ na edi nini na ma nsu nso ayeden aba ama na akama ama ye nyina etimatre o mu ama ya enjoy ye nsu enya bi anom enya bi nsu ade ku ye no ma so enti mesro bi biara se petem be bia wo bia no ye hwɛ na ndi nsu anani eni a woti ye aya assembly member edema de hia wonom ewo otwi 3 kokomu abato mpesua so ewo akuapem na otemense ne mo ne den edonimnyamfo Ahmed Abanyazi ena wote ne nkan na ne kwakuram na de hia wonom kokomu ekirimisa na muntu a wonom assembly member atwi eyade papa o modern as papa o mbekwa so aboa na kwasafodwuma o maye amma mpotem ho no mate se be ya pomuden ebetumi akonkan de ama wonom dia ye hu ni se ye nkan tete no former assemblyman ifreno Saliu Agbeniaji ono na first no otan ma ye asafodwuma wo nsuo no mu e ma no mu mema no mu e ma pra okuda bia abi okuda bia etumi asafodwuma okuru no mu anso
ye hwe no nsu na sei na ye ma light off a nsu ne ma ye say ye be sawe na say no say sade ya ne ye mra ye hu mpayimfo no mo hu assemblyman na say ma mfrɛ boys na ye on be boy na ye na esisi nsu no mo say light off ne ba na say ye mbrɛ wo nsu mo ntina ene ye bae ko de okay nsu we ne nsu ahwe ye fitie nkola abrima na ye di enyi ba ye benya pa ekokuru na forget nsu no nto bo frɛ meeting be 2 weeks ni na me de ko ba say nsu no say CC man pa so omo de osetie ama enura wo modelo se ne o se be ma wa ntina de nyina ye hia wa ha se nya light out de ye omo use pipe na light out ba de ya wa ha nsinso na musimo ya museye mo yes ayeduane enum de ye bibia so wa ha free onipa na obetwa kuro no oba obehu sensu wa ntina wo twa kuro no wa ntinsu de agua tama pipe no won na nsu ya na nsu oh nsu no de hia empa ya num nsu nti se assemblyman si yanya we aduma yanya mekane dem po yanya clean up exercise woman I say etumi here because nsu na egua ya ntina ya egua se oba no person yanya clean up exercise 106.9 Eni a woti ye eya de hia wonom ewo kokomu ewa piemantemu ena wote wonom eni na amane boyi ya mane poni kontenhene kofiopo ena difiri apiemantemu ebesom yen wi a yenyina wesue na yankenkan madwenkyira ndo ebesom e kasebo no so ni bi emfa ensomum na wei efri na naba Donald Frank ediaba no se loud and clear here in Tema yadase boss nyamisha opi na Starboy ediaba no so hwe live edi free ahafumem airport me wafase nyamisha opi se de bia odwane live on Facebook na Junior Papos diaba no say good afternoon dear good work yadase pa yadase na me wafase dola ya jewa je diaba no say yetene nka cha nyahwe abayifo no ko hake ni Facebook account ntina ne nsanka onya access ni Facebook ene nyame ayadom wabakrum etu adwane ya live ewo Facebook no so pa na kasebo no hwe yan edi free Christian Village achemo watanyame nhira yen pa no se dia news la ye mili aha just ne kire say eja gwom pa ewo nkran kasem me kan ni ye de na Kofi Parliament edi aba no say efie wura no bi ha adwen pa okrom ha o dia news all the way live from Aguna Bobikuma Apa Kofi Parliament nyame hia na Richmond Ohene Kudwo or say good afternoon to you my handsome wafa or see adeyo the one Sammy B and I feel so beautiful sister Adjoa Sikapa. The news is sweet like bird meat to sound man me more the palm no share life e different do wa me wafa say Richmond Ohene Kudwo nyame hia opi na Asante Emmanuel no de aba na kire me say dear news this road is bad pa onim ho pa ntwema wo bia ja south kwan no ochirema ha adwemba papa wakọ hopen na hwa na ono wonim pa nti kwan de enye medase Asante Emmanuel na Sweet Elizabeth me wafa se bad aba no say good afternoon my lovely crew news pa ni what sweet Betty ni Edith Lebanon zone 4 and what pa ye na Barbara Cranton de aba no so hwe live Edith free airport runabout Kumasi or say Kasiabo ni tasty like tasty queen yan wan ebi ebe ya wa cause bia me hwe ni me bia na wo ye de say Kasi bibi e tasty ade de ana to tasty queen there ebia maybe it might be you ana ayewo when are you tasty queen no hey that's me no let ya hwe ena da ben ena efia da ena be ye gbe aswe ena be ye gbe ena be ye gbe aswe ena be ye gbe ena be ye jo sika ena da ben na efia da Friday eduru fia da nso a wa woni mo wofa say ya na ye ni fia nom na ka kire tiefo nso mo nhia ya me ya adom anumre na numre ne de se de omunim na mpenifo se abobidi jagya kwa yen den ye nya no kwa be pre kire ma mo pa ma hu se yankopon we oye odopa nte numre we die ye num be wie kura num be wie kura nti no se de ne kase bo ne agina we su na ye de simena na Adjoa Siki na pamfo aba betwa adwumadi a eka so ena ye da ben ye nkai dum de ne be pre kire pa de ma mo na ansa na wo da bi aba man te amfiri ho a wa hwe a metime nya sempa nti senior said na yen first come first serve na yen tifri ho na yen kwanim na ye senior man ye chief technician DJ Ziggy B e dia base ne e yo no a ne maame
ne ade nyina Mrs. Teresa appear so tuom ena wogo so happy birthday ahofe ene wanyam finhia no aduowotwe 80th birthday pa wanyini pa nyame ahwe so ye ente Mrs. Teresa appear a wo so to nyame nhira opi na wei every wo ma eye jesti awo ko mensa aga ena afi Harry wo mo wira mfi wonananom wo nyina ka ho nene wo de happy birthday ede emma so Mrs. Teresa appear a wo so to ne eya mfi nhia to so aduowotwe nyame nhira mama na tena mfa nchoro nya okese wo da we no ompra prache me yedie ene nkwatenten no onyire mu pa e wo waso eye emfa emmaun Kofi yan kode di ho a na ye bo ede agramum e wo chief inspector better kwai dodo abon na ne say akua Ghana happy birthday go see you chief inspector better kwai adodo abon na ne say akua Ghana ne your birthday we national CID police headquarters wana abutu a wo prepare nti ahofe yesra wada ene yakopon nhira ya mpene kram adwumade a wo ba wo so my Ghana yakopon tena nim fa nkyerɛw na ne wawda we no onye ne son kokora we afri awura Adjoa asa dedo afa ne se Bambi ena afi so abusuafo nyina ena mo say yan we hye yakopon ma kwatenten na ahoden asomdwe ne nkwanfie ne yakopon emfanom so happy birthday once again goes to you chief inspector better kwai adoa bomra ne say akua Ghana national CID police headquarters wana abutu woma na abusuafo se emfa woda kese emfa ma okram ne kwakram ekọ ede ama wenu every Teresa owusia a song enchen ena ode kode koma eje pap tema community 9 from ayekrom krom pap momfa ncheme krom pap tema community 9 ode kode ama Andrews osei jewu senior oso odo papa yankopon nhira wa ompene da twede yampon yankopon wa otumi hyira ba ko no wahyira pem no hyira na busu nyina yankopon wo hyira wo mebi eso adofo no wabusu nyina so happy birthday go as you senior man wo ya adwuma e wo krom pap minim I think say wa ho na obutu so krom pap tema community 9 senior Andrews osaijew si yanka ncho yankopon hyira wo na onye okese pa Mr. Andrews osaijew ene your birthday ami hyira wo no awota no onya ne so nkokura wonpra kire me yedie ne nkwanfie nyina no emra mu bio wei efriwa wadamfo ne den ede Teresa owusia Amsong na wose yemfa birthday wei ono no ewom ewo krompap na wose yemfa birthday wei no emfa ma no mpra kire kura kasebo ne ye de asi emusemufo ne ye Maze Mebel entry ne se mu ede ema yen champion tele ekopie mu ewo Facebook and YouTube akasebo no wonya bi ehwe yem DJ Zikibi echenchim efre ne froma edesom ye wiei na kenkanfo ye sin konwa besom wo no edi amegeso eya wofa osi ate yo de one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwan ne hwan na eba na Adjoa Silky one hwan Kwame Efu na afei sexy journalist na Adjoa transfer wedo na wa na aye den wa na oto odo nsa kan be ye den e be chudeji e ma mra ye den anyway sadia ese papa no Kwame Efu mo mra ne sanema ne kakra ne yenko aguna PSA therefore buamponsem nana ni tiri hwedie enwi kakra wo na bodwo 755 onya bidda because wo hinkwa nya de betima nya wi kuruma sexy ewo dwumade bia wudi wo show no so ye frɛ ne sɛn eba na aba etekwa na ateko ye be kyerɛ wudin na se fabra na ye nkyerɛ se mfanya den emfa ma wudin no wo de ba na ye kyerɛ se a 90% ohamji chemu aduokron ye dia anameboa ene nya mo dia ne bia se kutu se bebam ye dia ne mom ohamji chemu du 10% ene ye momo dia because enipa edin betumi dia dada ne nti 10% ye momo dia na Adjoa Silky ono no tena dwam edantadwuma etototo ne makama show ne ye de no ene ye den enkai dum na Adjoa ye obi a onfa ne fans eni agro mesra wo bonomra ne meyen soro so akire mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santoa Michael Jackson pa no ye kwe no ene kwamwa no eye ne de mamu nyina monitor adehye Luck is everywhere.